Ole hlir tu hai po in rengin sibai kong buk nok cheu ani voisun hitarik ni som paku December sang hi som hi panga zirtop ni ania tu hin mul hui hlan mul thara kan meka pi roaming thang Tuolor le anaw hain anpa famta Upa L.R Tuolor a hrietzingna lungmawi Hawngdingin program sim mekania hi lungmawi Hawngna Hunser program ayung suklang mahin famta Upa L.R Tuolor achan chin thlang pui suklang na ayung nei masatum ding ani ole famta Upa L.R Tuolor hi famta pu lalthilin le famta pi thiltra songhai naw paruglaya apanhina nidingin redzol khwa kumsang khatzaku somthum pali February tlakan apinga haflunga lekha in sukin metric ne sotakin azawa chuzawa silong ting college kain kumsang khatzaku somruk patni khan Saint Anthony College silonga BA ne sotakin azau ani ama hi NC Hills mar trong manglaya BA pass masatak nia rit ani bok kumsang khatzaku somruk pali khan famta pu lalthan sik le famta pi rosing pui silmat khwa khosamek an naw nu fel pi roaming thang ral sun le anin neya pastor L thangsai burhil kuta kutin suina an nei ani Saint Anthony College silonga agrezot nunghin Manipur ting kaitungin hun emani chenchu akhosa hi hun sunghin sarkar ting le politics thila nasatakin ahun alo manga kumsang khatzaku somrit khan aping naram NC Hills anu meile anaw hai le hunglanokin tuhin inle lodet tak nein mulhoya an khosamek ani abultinga ayung suklangang khan famta Upa L.R Tuolor hin government le social activities ni na poimo tak tak alo chela sangkhatzaku somruk pani an thoka sangkhatzaku somruk panga chenkha Pherzol High School headmaster sin alo chel ani chun Manipur government noya pay commission member poimo tak nina alo chela mar National Union HNU president sinkhom alo chela chun Lamka College Churachandpur founder member poimo tak alo nge ani Churachandpur Contractor Association secretary sin alo chela NC Hills ahung anung thlang nunghin Thik Panam Association Haflong area tram ni president achela chun marin pui NC Hills and Karbianglong region kumsang ni pasarian toka sang ni somchen kha president sin alo chel bok ale ko hrantinga sin poimo alo chel hai kumsang ka zaku somrit pathum khan mulhoi Independent Church of India local committee member nina alo cheltana Nazareth Model School founder headmaster alo ni bok ani February tarik ni som hi pasari kumsang hi pakat khan doheng khwa koran upa ordination ania Independent Church of India Executive Council member tram thum kumkusung alo chal ani Independent Church of India NC Hills District Presbytery Chairman kumsang hi pathum man thoka sang hi panga chenkha chairman sin alo chala chun World Vision of India sangkhatzaku somrit prukan thoka sangkhatzaku somku sungka project manager sin poimo tak alo chal nge ani chun mulhei hin local joint church committee indinania chuta ka chun chairman sin poimo tak nina alo chalta boka Indian Evangelical Mission na tram hilai area secretary sin poimo tak alo chal ani khanghai pu kha achan chin tlang pui nina poimo tak tak hrieding le in chiklak alo chal hai eyung suklang ania kumsang ni som ni pani February ni som ni parit ni hin natlok bek khom omlogin adam takin lalpa kuma alo chol hadam ta ani pi roaming thang le anaw hain ama hrietzingna lungmawi Hawngna Hunser eng suklang dingana atop chan milo hlirpek jingdingin ngai na takin kong feel cheu ani tu takin zingdar sari le achan ve alan rino dewa sum atam le hin
adei khopela camera khom aching theino wang deu thona uma clear to hain ri thim ni sin la adei khopela ni vur atlano chawani ole lawang clear zingeita atop chen lo clear pek ram ding ngai na takin kong fil cheu ani An bung som palina tang som ni pasari tlamong na kapek cheu hi keima tlamong na kapek chewa khovelin apek ang chewin kapek no cheu hi inlung ril lungin jing no ro se chi khom chi no ro se lalpa na thu tharin mal me som pe ro se mi thing him ha hinani Ani ku mateng ve dingin Pavel til hai tu beila Pavel ni he bo khale sung khatani Zuinin hoya cheng dingin chitin ham tinan fila cheng dingin chitin ham tinan fila ko biani ha bong phale
tuan huna kim nok nium thayatim tuta kapa chan chin lem chu a hril ka tum no a lung ai phun dan vel ti vel kha anil bok lein a nikum lai hai kan program chu kan hang sima amiruk chu rul than khatin alan matalu dewa ladet sin la ti khangai dana uma chu kan hang hril tlang khan kum thara thaweng dewin ti kha ngai dan chu uma amiruk chu thamasak sak lai khan kanu dam no raka kanun kadam no hi atop na ka hun top na nel ta om deo hang ti an thok khan ehe an dik ta no ding ani ka ti a chulei chun an ti a chung chun kan hang in ko khoma nang rut sok soka roi pa ka thoya go hati a thum no la ka khang kha hung but sei dan chunia e kan hang sima chu ko ran kan hang in thlun phota ko ran khomin lom taken a lo poma program hai puri taken a misim pe ka he eng kimel amin dung pe ka ko ran chunga khom hin lom kan tia chulei chun kan lom thu kan hung rel ni sen la chun a mun hi an fun a eng tena mei tho ding ti kha ngai dan chu uma amiruk chu vai tu khin kan ring ne ken milai na tu mi mangai tu tam tak in mel kanang mo kan program sim chu a hlot ling hle ani ti ai hang ret thaya lom uma in renga chunga lom thu kan hung rel ni sen la chu khela chun kapa kha achan chin ni lawin athi dan kha ai rit deu fura na dam no na ti hai khom lawa jingkara thawa a lo bowel khani ati ngai te kha athi dan kha ke mimal tak chun awang nei de o kati hlaka na hai tur lo har sat na be dong na khom eng khom lo khang khan ka lo ti hlaka chu khela voi sun chen khom hin ka hang ngai tu lo bo ta sin la khom alung moi hong na khom hing zat mi mangai tu hai la hung he alawang nei ropan de o ti he kalung rela uma chu chu le chen in renga chunga lom thu kong rel ni sin la ei hun program ei lung hong zawa hen fa le don thing pu roi hai khom kan hang but sa ya hing hai khom mi ama ming top tak ani lein ai lo fak num ta mai lo fak num no deu tam mingin hang chang sangen la ti chu ka hang fil na cheu ni sin la ole in renga chunga alom thu kong rel no ro se ka lo me pathin thu mun khat amasa tagen he suklang phore te chung chun rakil chu athia efrat lampuye chun an phuma efrat chu bethlehem ani chun atlan chunga chun jacob in lung aphuna chu tu chen rakil tlan lungphun la chu ani pathin thu ringe suklang chu lalpa nei renga chana mal mi som pek ro se hitagai mu chu rakil chu athia jacob in lung aphun ti ei mu a ching tagen hi be san deu hi chu ninga ti a bible eni khom tulai thutung thar ko ran hin lungphun hrietzingna lungdo ti hi ei hung tho tapeya ei tho na san tak chu ei hrida in chikna le hrietzingna ane chu tlarau ting panga ei lak lu chun pathinin ring tu ha chu tlarau thing limin amin chiga chatuna dingin chun pathin hi engkim tho thei chawne lon engkim hre tu ni lein chatuna dingin anaw hai chu mi hrietzing ani ti hi atar langna tlarau ting chun ani bokani noi ya khom hin nisin la mi hrimin in thei ngilel hi chu ei num no a hilai mun a hin lalpa si lo Upa L.R Tuolor chu in zalin a umani atak sa chu ti hrietzingna ding le in chikna dinga hitaga lung moi do hi voisun hin Hawngna e nei ding ani ei unaw Upa L.R Tuolor hrietzingna dinga lungdo hi pa le naw pa le tlarau thing him mingin ka hong ani
lungzik tim lang na hung nei ka ti kan ngai em kan pa Upa L.R Tuolor sang kha jako som thum pali February a in thoka February ni som ni parit sang ni le som ni pani van Jerusalem thara in tuk nok dingin amilo in loi santa 19th December 2025 pi ro ming thang le anaw hai ti ani pathian ku ma tong trai na nei ti kan lalpa chung hnung tak ing kim tho thei imi mangai milungun sit na imin dong tir le ni ku ma lom thu kan thil che ni ing kim hre tu ini le in lalpa kan ming chit in mi hre le ni ku ma lom thu kan thil bok chia chu chu hrietzingna chun lalpa Krista chun min chiga tarau thing lim min chiga imi hrietzing hai kan nia ngai nat ngai hlut mangai ti in lang tir na dingin in chikna kan lo sim hlaka chu chu le in zom chun lalpa hi pi ro ming thang le anaw hai khomin an pasalan pa an pu di rum tagel hitaga atak sa an zal na mun voisun hin lalpa in chikna le hrietzingna lungdo moi tagala lalpa bu sai hu chu kan he hong thei ta le hin ngai tu ha en sung ku maliswa ma hiang su pui thing then he ro pui le lom thu kan thil che hi lung hi iming ro pui na ding ni kut akan hun hlana suk se thei tu ding atam em a chung la kan thok chun i thil tho theina kurin mi hli khu pek ding kan hong en cha lalpa mu ta phodin ring tu hai ham that na sarau thing hima in chik kan ni cha tu na ding en ti le imi thei ngil tanwa imi hrietzing ina hai kan ni ti hi chatun ing kim pathian he tu chuni mi hre dani ring tu ha chu kan ham tha ni ti hi tar lang na khom hung ni sa bok sen la kan no ma chu lung ril chu hu tu hai nan nei theina dinga hi tlan lung hilal pa mal me som pek din kan hun lan bok che ni tu hin lal pa me mangai tu asung le ko hai khom kan tong trai pega mal som na tam taken vurin thoi pela in mangaya in lungun se da chung chuni hnung zuya irong bol sun jom pe thedinga mal som dingin lalpa isu Krista men kan hungen che ni upa ral thang phai rem em ang kun rose Hui ne lalpa Isu Krista lung sit na ei pa pathet mangai na le sarau thing lim pol le chu tu ta le kum ko ne re nga chu ta num pe ro se